ин участкаи интихоботи рақами 11 пойтахт аст ва ба қавли масъулонаш дар ин участкаи интихоботи 2504 нафар райдиҳанда аст. Айни ҳол соат ва вақти душанбе 8:20 аст ва то ҳол беш аз 187 нафар ба назди участкаи ба назди қуттиҳои овоздиҳӣ омада дар интихоботи президентии Тоҷикистон ширкат намуданд. Масъулони участкаи интихоботӣ гуфтанд, умедворанд ки дар соатҳои баъдӣ ҳузури шаҳрвандон дар интихобот бештар хоҳад шуд. Абдуҳалим Ғаффоров, раиси ҳизби сотсиалистӣ ва номзад ба мақоми президенти Тоҷикистон, субҳи имрӯз барои райдиҳӣ ба маркази интихоботии рақами 11 шаҳри Душанбе омад. من باوری دارم که انتخاباتی که در جمهوری تاجیکستان می‌گذرد نسبت انتخابات‌هایی که در کشورهای سابق اتحاد شوروی و خارج کشور گذشته است کلاً فرق کرده. برای همین نامزدها به مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک خیله یک مرام امکانیت‌های زیاد را به وجود آورد. раиси ҳизби сотсиалист мегуяд ба натиҷаҳои интихобот хушбин аст ва бовар дорад ки пирӯз мешавад. البته واخوری‌هایی که در سرتاسر جمهوری تاجیکستان با مردم شرفمند جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار داد، هر یکی ما نامزدها را امیدوار کرد که از سیمای گرم قبول کردن آنها و پر به همطرفه با یک مرام بلند برنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حزب سوسیالیستی تاجیکستان را که در اساس کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان و قانون‌های عملکننده آن موردی بررسی قرار گرفته بود، ما را نیز امیدوار نمود که در این انتخابات در پیش شده مقام و مرام معین را پیدا خواهیم کرد. аммо коршиносон ғаффоровро номзади ҷиддӣ намешуморанд ва мегӯянд ҳизби ӯ тобеи ҳукумат аст ва барои рақобатӣ вонамуд кардани интихобот ӯро ба мақоми раиси ҷумҳур пешниҳод кардааст. раҳбари 60-солаи ҳизби сотсиалист дар интихоботҳои президентӣ соли 2006 ва 2013 низ номзад буд, вале раи зиёдеро ба даст наовард. дар ҷое ки ғаффоров рай дод, масъулони маркази райдиҳӣ гуфтанд, дар шароити пандемияи COVID-19 тамоми чораҳои беҳдоштиро андешидаанд. сокиноне ки барои райдиҳӣ омаданд, аз интихобот интизориҳои гуногун доранд. По-моему, это самое главное. Вот сколько всего здесь. Главное, чтобы работа была, чтобы могли мы чуть-чуть себя кормить. ما با اون امید اومدیم که آینده همه نقص شود، زندگی تنج و آرام گذرد. дар интихоботи президентии Тоҷикистон аз 7 ҳизби сиёсӣ 5 тои он ширкат доранд. ҳеҷ яке аз интихоботҳои гузашта ба гуфтаи нозирони байналмилалӣ мутобиқ ба меорҳои байналмилалӣ ва шаффофу демократӣ сурат нагирифтаанд. Алишер Зарифӣ, Таҳмина Ҳакимова, Радиои Озодии Душанбе.